اما چند ثانی کرم که مستطرق. دم باش تماشاوانین هجا ایوارا بخیر به برنامه یک دی یا ناولدا کردی یا لیکولیان ام هبرنه دوی برنامه دیم امی بحثا کنگرا دونزدمین یا پارتیا کارکری کردستانی بکن دونزده گولانی ده اف کنگره هات لدارخستن به کنگره ده بریارین دیروکی هات استندن یک جی خفسخ کرم بو و یا دنجی چکدانی بو اف قوناغ نه الكردستاني والتوايا هرمي اف قوا دیروکی پشتی بانگا بريز عبد الله اوجلان هات کرن يعني بيواجهك دیروکی الباکره کردستانی و ترکیه ها دست پیکرن جبوگو انوی گاوی بنرخینن هر وها قوناغا گو پشتی اف کنگره هات دارخستن هفدیتنه نابرا تفگره آزادی خوازیا کردستانی و دولتا ترک ده ام وانجی بنرخینن و روشا داویا گو اف هفدیتن گهاندنه ام بزانبن حوالی ما روزنامه‌وان آمد دجلا حاضر و میوانی میه حوالا آمد دم باش Den baş serçava. هەواڵ ئەمەد گاوەک دیرۆکی بوو ینی کۆنگرا دۆزدەمینیا پارتیا کارکەری کوردستانی بریارا خۆ فەسەخکردنê û bریارا çekdanînê yanî ser banga Brîz Ocalan hate stendin destpêkê de vê gavê çawa dinirxîne û çiqaskî yani heyet kîjan radeyê deng veda nav Kurda de yani Kurd ev gav çawa pêşwazî kirin piştî wê em ê derbasî rûdanê nehbibin. بله گلک سپاس هوال تاریخ شتره و همه تماشاگر ما رایوار باش سلام و حرمت بری هر تشتی خواستم پیوه که درباره پیوه چکه ده تشتی که بیش مش بگو مثلا tam فهم بکن گلک کس هیچی بو ساعت بیشن بریاره کنگره پک که یا کد دوزه گلانه دهات اشکره کرن تی گوتون که پک که وک ریخستن هاتیه فسخ کرن تکوشینه چکتاری هاتیه سکناندن بداوی کرن نها هي قوناخ ند قوناخا چك دانين دايه يعني چك دانين مرحله يقدنه نها تكوشينا چكتاري هاتي سكناندن اگر يعني اي همبرجي گاوين بيويس باويجن و بيواجو وك كتاب خاستن ورا مشاندن يعني زمينه چكدانينه ورا آواكرن ودمه چک دکاری وره دان لین بریاره که نه هاتی داین یعنی بریاره که هاتی اشکره کرن اوه که تکوشینا چکداری هاتی رواستاندن ev Yani çek bêden kirin em karin bêjin اره yani şer dana yani şer çek vak rebasa ki tekoşine daya sakrandın ev tişteki cüda yerli çek deste gerileye hep ege yeşa stare yani gerileye kulciye Kürdistan inen ha çekavan deste van dayır ama ev çekavı vere dani ne dayın ev mijarek de nikaşek dine u prosedurek dine yani jboviya mesela de belgeya kongreya pekeke da de dahiyeni de hat gotun ki me biryar dayê PKK dibêje me biryar dayê di biryarên sereke esasî yek ji wan wek te behs kir biryara fesixkirina PKK yani PKK wek rêxistinekî dema xwe tijî kirî dixwaze fikrê xwe ramanên xwe îdeolojiya xwe bi rêw rêbazên nû bi rêw rêbazên cuda civakî û siyasî bidê meşandin ji ber vê yekê PKK weke rêxistin wek partî hatiye fesixkirin yekev adediya tegoşîna çekdarî hatiye sekinandin لê ji bo ku vana pêk werin yani ji bo ku vana bikevin meriyetê pêwîst e ku pêvajoya siyasî dibin rêbertiya rêber Abdullah Öcalan da pêk were ji bo vîya jî dewlet qenal û zemînê siyasî deriyên siyasî veke rêber Abdullah Öcalan bi vê pêşeng yani wek hêza ku vê pêvajoya siyasî dîzayn dike koordîne dike organize dike bi gîjewan şert û mercan و اف بيواجو بكبي مريت يعني بريار راحت يدين بريار PKK نيت اخو بريار اخو داي نور ساكنيه لي اگر كوج بو اف بريار بكبي مريت تشتكي دولت جي بكن هنن نها ام دوي قناخ خدان انجا بيگومان اف قناخ اوي وك كنتي قلت بيجي جا ارمانجا خن جا ارمانجا خن ابني خاشك دنيا ما فيل سريرا بسكنن لي وك كنت برسابه برسي
gelek Kurd bêguman ne tenê gelek Kurd li rojhilata navîn jî li dinyayê jî gelek kes vî tiştî merak kirin yani ev pêvajo çawa dewam bike baweriya kesî bi dewletê tune ye heta di hevdîtinek xwe ya Birêz Abdullah Öcalan da ya li gel malbata xwe birazî wî piştre çapeminiyê re got Rêber Abdullah Öcalan jî dibêje ku fikar û pirsên gel jî dane gel herî zêde gel rastiyê dizane lê ev pêvajoyek tekoşînê ye yani ev pêvajo gelek kes mixabin hêjî wer difikirin ku aliyekî bê qeyd û şert bê ti tiştekî gav avêtê û aliyê din jî êdî her tişt mayî ser niyeta wan û vîcdana wan ev pêvajo ne pêvajoyek biseye bêguman di navbera her du aliyê de hevdîtin henin hinek tişt têne gotin hinek tişt nayên gotin ji xwe ti kes hele hele hareketek wek hareketa PKK hareketa dibin Rêbertiya Abdullah Öcalan de pêş ketî pêncî sala li rojhilata navîn di nava her bawozê de li ser piya mayî xwedî ezmûn û tecrübeyê yani hema rojekê ji nişkava ranabê nabêje em ê xwe fesax bikin partiya xwe fesax bikin çekê xwe jî tekoşîna çekdarî jî deynin bêguman muqabilî diya gelek tişt nehatine nîqaş kirin evana demê pêş de ew ê biçiqas bikin pratîkê nizanim lê di vir de tişta herî esasî ew e ku PKK Rêber Abdullah Öcalan dibêjin me 41 sal berê yani sala 1984 ta dest bi tekoşîna çekdarî kir demek me dest bi tekoşîna çekdarî kir gelê Kurd xewek giran dabû li ser navê Kurd û Kurdistanê tu tiştek tune bû tamam însanê bişkurat gotin em Kurdin dizamin em Kurdin henin lê rêxistinbûyînek tekoşînek tiştek tune bû û dewleta Tirk tişta hebû jî dixwast tune bike bifetisîne wê demê şert û merc ji dervê tekoşîna çekdarî nebû û me ev tekoşîna çekdarî meşand ev bi vê tekoşîna çekdarî gelê Kurd îro li rojhilata navîn bûye hêzek êdî ji niha pêva eger ku ê hember jî qebûl bike tekoşîna çekdarî em mecbûr nînin em bê ku însan bimirin em dixwazin mafê xwe tekoşîna xwe rêya xwe bimeşin lê ne bi çekan ne bi şer ne pevçûnan bi xetên bi rêxistinên civakî bi rêxistinên siyasî bi rêxebatên kültürî bi xebatên dîplomatîk jin ciwan yani bi her awayî xebatê xwe rêxistinbûyînê xwe êdî belkî ne partiyek belkî deh partiya ava bikin yani fikr û ramanê xwe wisa berdewam bikin pêvajo ev e Birêz Abdullah Öcalan wer bawer dike ku eger ev pêvajo bimeşe gelê Kurd jî gelên herêmê jî ew ê zêdetir ji feyde bigirin ew ê tekoşîna wan zêdetir li dinyayê jî li nava gelên rojhilata navîn jî belavtir bibe bêguman ev li gel ku ev fikar pirs êdicî de herin jî gel hewl dide ku vîya qebûl bike û bi taybet jî li Bakurê Kurdistanê hêdî êdî yani mirov dikarî bêje ku ji yani piştî çend mesaj û daxuyan yan gel dizane ku ev pêvajo çima hatî dest pêkirin ê berkuva biçe lê bêguman yani heta li dawiyê jî kes nikare dewletê bawer bike yani pêwîst e ku planên duyem û sêyem jî hebin ام ورن سر يعني هالوسط دولتي نها تلو تفجر وان شوا دبينه خو يعني زماني وان دراج هاندني دي يعني هنجو ده هي اللي هن جوان قال لك يتوج داخل هن جواجي وك درفتك بخاطين تزبار زماني تركين بيسك في درباري دي بساندبو ما شخور الورقراند كردي ما خواند هوالا متى نها حياة نها يعني تشي جداهية هالوصلة دولتي ديج قوناغي بريد بينه يعني تأثر قوناغي بريد جيني بيسان دبو شخو هفديتن هبون تحزارو سيزا حياة بانزا قهان دبون آسلكي بريوه دحزارو نها داخياني أردوغان دحزارو بينجا يعني قهان القوناغا كي اللي ديس ختمي ودولتي خراكر في جاري جداهي تشي يعني بقشتي ولو جدور تشاوا هالوسطا وان ديري قوام زانبن يعني وان اساس وان بروسس داد سبيكر مثلا باخشلي ور برلمان ور محل بكن وان بريهبن يعني باخشلي براتيا كرد وتركاياس
هزار سالی آنی زمان و اف پیو اب حمد زانن اب جمله یا بریز او جلانه گووی تم دگوت يعني براتيا كرد وتركا يا هزار سالي جريك سر اساسا كي راست بيتا اوا كرن روشاوان وهالوسان تشاد بين بله نه اول طارق دولت مرونی کار دولت وک انسان او بکه پیناسه بکه دولت وک انسان نافکرن یعنی رفلکس دولت انده وجدان و مرحمت داخواست دوستانی هوالتی براتی تنه یعنی دولت انسانی دولت تشتکی مکانیکه و گداره و ظالمه یعنی هر دولت بسن جبر که هر دولت همین رفلکس خو لسر هبونا خو پیش دخه یعنی هر تشتی جبو هبونا خو شروعات که دخوازه هبونا خو حتی نب حتی بپارزه تایبت دولت اک دولت ترک یعنی 100 سال اف دولت هی و اف دولت هر تم جبو هبونا خو بپارزه کردان گلندن باوری کسی نش خو وقت دجمن دیتنه و وانا وقت گفکه وقت تهدیده که سر هبونا خو دیتنه لهبری کرداجی وسام لی ایدی د قوناقا ایرو دا دولت ترکجی دید که پلانا بریا 100 ساله چه کرنه امی کردا بحالینن آسیمیله بکن وان بکن ترک و مثلا ناوی کردایتی اوی تشتک نمینه او پلان سر نکد یعنی کرد حقیقتا کردان لترکیه و روجلات ناوین جعالیه دولت ترک و هر چقاس نخوازنجی ایدی مجبور ورد دیتن مجبور ورد دیتن یعنی رفلکس دولت ترک بری چه بو رفلکس دولت ترک او بو که کرد جیتنانن herkes Türk'ün her şey destur ama bengehin de bu sanıyorsan diye. Herkes ekvalatı Türkiye Türkiye. Tek başına PKK berdeli diye gram bu le ev şikast. Ona hakem hatine da İro yani ne tane İro belki de sala daviyeci yani taybet pişti yani pevajoya şara Irak'ı yani 20 salat çebuy. اجبر کوی دل باکسوش استاتو که کرده چه بو روجلات نامین اوی و برگهرتنی و چو بشتر مسئله سوریه و قناق ایرو دج امزانه روش حریم چیه دولت ترک دید که ایدی پیشی گرتنه لو کرده نممکنه تنکرن و حلاندنا کرده جی نممکنه و دمی گو هم چه بکن گو هم چقدر به مافک کم حتی دمی که گوتن کسایی yani mesela şahsi çünkü mesela televizyon verir. Anacı yani bazı salı televizyona, şazı salı televizyona bana heya kurdi. Gotin ve de madem ki emni karın peşil kurda beylin, emni karın kurda behaldin, emni karın kurda bakın Türk ve em çıkaz ve hadikin Kürt avkaz duri medibin, em çıkaz servarat için Kürt avkaz için çiğ avkaz dibin PKK'yi ve daviye davi konağa iru da Kürt Partiya Kürderle Türkiye 7 milyon denk distini. 7 milyon denk 7 milyon denk تقابل 20 milyon insandı ki. Yani جبر كنت اي كنت dedin ser hicde saline. Zaruki varan nizam çiğ varanın. زاروكي كردا ترن ما شاء الله Yani nüfus ekspazda 20 milyon ye. Evya edi inkar kırına via ne mümküne. Ve deme nahaj ber kuca rojlata navin jindi ki sinor tengu her tonu tişmiş çedibin. Nah fark kırım ki yani ev hebuna kurda dikare zarara ziyade bide Türkiye. باشا وده مد بنام چه بکن علیه کی دا ناخوازم قبول کن علیه کی دا جی چون ایمرالیه و پکه کرا öcalan her dedin ki bacım başa madem ki bu sayı Kürt İrol Suriye ji ol Türkiye ji ha buna vanı dinleyete nekren Kürdistan ekser bu hoji te perçebuna Türkiye ve deme em çi bikin emrûnin hev bikin Kürtçi de tamam baş emrûnin hev bikin madem bu sayı dibêjin baş dibên em hev bikin ama PKK terörizm em wisa bêjin evet em nikarin ji tirka bêjin mesele çeka Kürtçi aliyê Kürtçi wî canan ji pek tamam divê madem bu sayı avay PKK ji me fesix kir avay em çekê jî didin seknandin fermo قانون درخن هبونا ما قبول بكن ريا سياسات بكن ام تكوشنا بو ثابت بردوام كرن حمي مسألة وسا اجازة فردا tabii ki devlet yani ek vi zamanı bir kartı nije yani vakti tecrübe askeri ek nine nije yani devlet çima mı dest peki da ko vak insana meru nikare pena sabıkeş berko devlet duhazı civaka xura beje ki ez serketim le em zanım ki
شرع کردستانê di pazdeh tebaxa sala 1984 de dest pê kirî û hetanî niha PKK ji not û sisiyê hetanî niha ev bû 10 car bi hesabên siyasî yani encama hevdîtina û tiştan da agirbest îlan kirî. Niha êdîteyî agirbest nîne yani tekoşîna çekdarî de sekinandin û sê çar cara ji ber tiştê însanî erdhej û cejn tiştê wisa 12 cara erdhej agirbest îlan kirî. Lê dewleta Tirk PKK biriya çeka tek nebirî, tek nekbirî. Ji PKK çi ye? Dewleta Tirkiye. PKK tevgerek yani tekoşîna PKK a leşkerî rebase gerîla ye. Gerîla dîrok wisa gerîla ji bo çi derdê? Armanca hêzeka gerîla çil Kurdistanê, çil Vietnamê, çil Amerîka Başûr, çil Asya. Armanca gerîla ne ku artêşa hember têk bivê wan biqewtîne ji yani milyonek artêş eskerê Türk têk bivê û wan ji Kurdistanê biqewtîne. Armanca wan ne armanca gerîla ew e ku dewletê mecbûr bike were ser masa siyasî û mesele bi rêyê siyasî were naxatin. Dema ku gerîla viya kiribû gîştî armanca. Divê çerçevede eger em lê binirin li Kurdistanê gerîla gîştî armanca xwe rêber Abdullah Öcalan dibêje ne niha 30 sal berê gîşt armanca xwe. Sala 1993 da divê me 7 sala şer kir paşê masa siyasî çêbû em hatin lê wana qebûl nekirin û ev 30 sale aynî dibare dibe û me mecbûrî vî tiştî kirin. Înca niha em naxwazin îdî wiha dawam bike. Ji ber ku Tirk jî aliyekî dewleta Tirk jî dixwaze ku tekoşîna Kurda li dinyayê tenê weke terorîzm, PKK, gerîla, çalak yek nizam çi were pênasekirin dinyayê bigire cem xwe û mafê Kurdayê esasî nexê rojevê. Armanca dewleta Tirk jî ev e qonaxa em na tê danin bi vî halî mirov dikare pênasekin. ویا او دوی آرمانجی جی دبن کفتن جبروی که یعنی نچاری دیالوگی بون وقت چاوا گو لو و تکوشینا چکداری هدف دگرت گو دولت نچاری دیالوگ و گفتگوی بکه Bele. با او هاتن به قناغه یعنی انا وان خواست گو دیالوگ دست پی ببه وان خواست هفدیتن بریز اوجلان چی ببه وش خو نها يعني بروجيت وبيواجهود مشي اول امد قاوا بي ها انا بحث كرنجو سد يعني كومسيونك سد كسي ورا اواكرن يعني سد برلمانترن از باورن واف كومسيون رابع بكاري بيجي جوهرتنا قانونا جوهرتنا دستوري جبوجو ناسنامه موافق كردا ورن جارانتي كرن يعني بيكاري رابطه نيفسا خود جيده بحث کرد اگو يعني في جاري تایبەت نەژە ڕێزەیە فرسەدەنگ دیرۆکی ژبەر vêyekê divê hemû kes tev bibe hemû kes bejdar bibe yanî qatiyên civakê rewşenbîr parlamenter siyaset divê her kes nav pêvajoyê de ji bo aliyekî neçe yanî ne yek alî be û hin li gorî xwesteka xwe birêve bibin ev yani pirsa ewil ev komisyona sed kesî piştî wê çawa dikare dewrî prosesek gelerî bibe got her kes bejdar bibe. Bele. Niha ev komisyon devlet Bahçeli bankir lê berê rêber Abdullah Öcalan gotibû lazim e ku meclîsê komisyonek were çêkirin. Komisyonek heqîqetê were çêkirin yani ev komisyon binêre bi rastî jî çi bû kîvî şerê da dest pê kirin gelek sivîl hatine kuştin kêmasî her du aliyê henin ev kî çawa çêkir yani heqîqet derkevin holê. Ev komisyonek wisa însanê bi xwedî wijdan serbixwe حقوقناس kesin tecrübe wan heye komisyonek wisa pêşniyar kir ve ew cuda ye tişta ku Bahçeli pêşniyar dike ew e ku divê bira ji hemî partiya komisyonek çêbê 100 kesî ya jî 101 kesî ev komisyon nîqaş bike û biryara bide ka ew ê çi gavwarin avêtin. Êna eger em lê binêrin bêguma wek rêbaz rast e ji xwe dem partî got em tevlî dibin yani navê komisyonê û hejmara wê mirov dikarin nîqaş bike lê wek rêbaz komisyonek divê çêbê ji hemî partiya jî endam tê de hebin. Hemî partiya da niha Meclisa Türkiye piraniya wan MHP û AKP ne. Yani Meclisa Türkiye 100 kesî pêk tê sê çar kes mirine tam nizanim çend e lê AKP MHP sêsîtî zêdetirin. Dema ku bivê komisyonek çêkin mesela 100 kesî hejmarê her tî partiye ew ji 5 kesî zêdetir bin. Ev komisyon çêbe em bijin serin dijital hev kirin çêbin kirin dengdanê
دیسا جی مه به واقع پچ بوازه اوه انج آن داره yani ihtimal evet çakı peşin ema çıkır komisyon za karar da jiş bervese de me komisyon bu kanuni kirna bu meşru kirna mesele giringe le ya mühim evet ki prastici beriye komisyonu yani devlet hükümet evet kabul ki kabul ne ki yani hem tuştan dven ha veri kabul kırın mesela perverde zamanı Kürdi perverde zamanı Kürdi tamam yani mesela e, berê digotin hiç nabe nahinek dibêjin ki mirov dikarê tiştekî formülekî navberê bivîne yani zimanê devletê bira Tirkî be lê perwerde zimanê Kurdî yani niha hinek ders bi zimanê Kurdî têne dayîn hinek ders heta astekê lê wek perwerde dikarê were dayîn gav bi gav li mir nizane ku yekî atmosfera psikolojik jî tê ji ber ku mühîm e du salê din perwerde zimanê Kurdî dikarê li hin devera mesela bikeve kontrola şaredarî ya nizam kontrola tişmiştê wisa yani أري ser rêbazekî e, were sekinandî ku nê xetimandin yani îla mecbûr nîne e, biryar bi daxwaza aliyekî çêbin yani daxwazê aliye ji hev dur bin jî rêyek siyem dikarê were çêkirin divir de ya mihîm niyet e yani bi rastî jî niyeta çareseriyayê tune ye ew mihîm e lê هیچ بو و komisyonu اول tarih tiştekî berbiçav tune yani niha tiştekî somut tuneye tenê bangek bû Dem Partî jî erê kir pêwîstekî hikûmet jî AKP jî erê bike partiyê din jî erê dikin yani CHP partiyê din vên ev jî dikarin tevlî bibin werxuyayek belkî çêbe yani yani vê havîne çê nebêj belkî payîzê çêbe lê niha beriya wî vê heftê qanûnekî tîne meclîsê دوی قانونی دا جبو گرتنا yani ji bo berdana girtiya berê qanûnek derxistin dema Covidê û di vî qanûnî de yani gotin însanê ku nizam çend sala di zindana dane gerek wer berdan lê ê siyasî na ê siyasî jî Kurdin sedî notûyê wan niha ja di vî qanûnî da ê siyasî jî zêde dikin bi vî awayî sê çar hezar belkî sê hezar girtiyên siyasî henin ê Kurd ê Dem Partî HDP alîgirên PKK vana werin berdan eger yani vê heftê eger teşkilek çê nebe û piştre doza Kobanê berdana Selahattin Demirtaş wan yani ev evê dayê yani hin gavên wisa werin avêtin ev gavên esasî înca meselê perwerdê meselê rêveberiyê xweser şaredarî yani ev ya jî hey yani rêbaza wî yani li Konseya Avrupa biryarek heye Türkiye ji vî imza bike rêveberiyên xweser ew bibin yani bi qewet bibin gav bi gav were çêkirin lê niha di vî warî de ya rastî hetanî niha di pişt perdê de tişt hebin jî ber perdê tiştên eşkere natin gotin ama divir de ya mühim çi ye te jî pirsa xwe de jî got yani dewlet gelo yekpareya anna qasî ku em dişopînin û dizanin û tê femkirin yani devleta ku bi rêber Abdullah Öcalan re hevdîtinan dike yani ki ew demekî devlet yani hêza wan heyî ku diçin hevdîtinan dikin yani ya herî kim ew di nav dewletê de hêzek bi qewet divan tiştek em bahs dikin da yani vekirîne lê di vê pêvajoyê de li gorî fikra min ya mihî ne mesele li Bakur'un. Yani ev tiştek ez bahs dikim ev rêyek serê were dîtin. Tişta ku niha wer xuyaye hê nehatiye zerarkirin û li serê nîqaş têne kirin mesela Rojava û Sûriyê. Hatina Ahmed Elşara a Türkiye ji dogirêdayî vê meseleyê ji ber ku Türkiye mesela Rojava û Sûriyê Bakır Rojavayê Sûriyê wekî perçeyekî vê pêvajoyê dibîne û Kurd jî wekî perçeyekî vê pêvajoyê dibînin ji ber ku niha pirsgirêka wê derê girêdayî Tirkiyeyê. Tirkiye ji navê derkeve. Tirkiye re lehvatinek were kirin mesele li Sûriyê jî vê çareser bide. Di vî warî de heye ez dibêjim zelalbûnek çê nebû. يعني ترى شبو سردانا أحمد الشرع جبو تركي خون تشوفان شو خاصك جهات كرن والله مثل قول نيريناتا ويعني راست أردوغان وحاقان فيدان أو كوما دردوراوي بإصرار نقو يعني قصديه كتلة كي ناف ارتشا سوريا دنيا ناس كرن وقو
شام ت فورمان ناوندی قبول نکه مثلا هنی یعنی چاپمنی دشتیولوژی برز دبن. Yani Türkiye vır çi dixwaze yani herî yani belkî Türkiye jî dixwaze dizane ku daxwaza wan zêde rasyonelî ne. Türkiye dixwaze ku yani li rojava e, ev peymana dehê adarê hêz rêveberiyên xweser qasede wisa wek sazîna wek kesayet perçe perçe tevlî rêveberiya Şamê ve Türkiye wî dixwaze. Yani vekilî dibêjin ki em wî dixwazin lê ew jî dizanim ku ev ya nemimkin e. Îcab rastî jî di wê hevdîtina do da na Türkiye viyaj vara gotî lê yani viyaj xwe Türkiye li wana yani İbrahim Kalın dema çû Şamê jî ji wan re gotî. Mesela ne tenê ku Ahmed El Şara anîne Türkiye jî re gotine. Anîna wê wê derê Türkiye wek peyamekî wek resmekî nîşan dike em biryarin em jî di navê meselê de ne. Yani Suudî çixas miqavat ve em jî li Sûriye ew qebat dixwazin wê peyamê bidin lê ku mesela Suriye'de Reber Abdullah Öcalan'a yani hevatine göre kirin o Reber Abdullah Öcalan jî pêşniyar bike yani bêjekî merût karê wa bike rêveberiya xwesera Bakur Rojavayê Sûriye jî bipejirîne yani nîqaşek çêbê ji kes nikare çûna wan de biryar bigire lazim e ew biryar bigire yani wê der rêveberiya henin sazî henin lê wek fikir û raman yani Türkiye wê derê yani formülekî modeleke Türkiye ji pê razî bê derkeve Türkiye, Suriye, Türkiye ve Kürt bevra bigrin. Mesela Bakur jî ez bêjim kevê daha zûtir çareser ve. Berovajî ji em lê binirin yani li Bakur hevatinik çêbê bey Rojava nabe yani. Ana mesela Bakur û Rojava wisa heva zaliqîne. Ne mümkün e. Ji bo Kurda avantaj e jî. بله. Yani ji bo Kurda êdî dibe avantajekî mezin ku Türkiye ji ber ku li her du welata yani hem bi Sûriye hem Türkiye devleta Türk ji li pêşiya Kurda astenge dema ku devleta Türk bi peymanekî bi formülekî li Türkiye û li Sûriye li pêşiya Kurda wek asteng were derxistin astengiya Türkiye were derbaskirin Türkiye jî li Kurda re tevbigere wê demê rojhilata navê jî li ciyanê jî hem pêşî li Kurda vedibe hem pêşî li Tirka vedibe بله. û aştî û aramê geştikeve tişta ku rêber Abdullah Öcalan dixwaze bike ji ev e niha êce divê Türkiye vê meselê de biryar bide Türkiye jî vê tiştê dixwaze naxwaze cara merû divîne dixwazin cara merû divîne naxwazin yani ji bo wî merû nikare niha ser navan bêje wela dixwazin yan naxwazin lê dibînin ku çiqas bi Kurdara êdî me şer û pevçûn û êrîşa bikin ew ê ew qezirin. Türkiye ez wê qenaetê dime ku vê rastiyê dîtiye. و هرتن کتی زمانی وان درباره قصدی ده مثلا برید گو قصدی یه پجی پککی. Dibêjin yani dibên ew jî dibên tamam ew jî qesedene yê pekene lê dawiya dawî pekekene. Yani wisa dibêjin lê te êdî ev nîqaşek û vana terorîst û vana nizam çine vana nizam çine êdî yani ev ê mana bine yani tiştek tune şer jî tune pevçûnek jî tune yani aynı tişte ew jî yani mirov dibîne ku ê ku yani devlet û sevak orkestra yekî بله. van partîne yani ê ku wisa jî dibêjin henin ê ku êrîş jî dikin henin ê ku wisa jargona berê jî partîne henin ama vana hemî ez bêjim wisa wek organizekirî hereket kin yani plana devlet jî hêna divê ku viya bimeşe baş ku nemeşe baş birayê dijî di meriyetê de yani hinek ê ku vê rastiyê dibêjin jî henin ê ku xebera jî didin henin ê ku wisa nötrün jî henin. بریا دمه که اردوغان گوت او نما یعنی ده بسروکی ترکیه یعنی نیتاوی تنه خواه که یعنی بر اندام بده پیش یعنی توی که چاوت دخین راسته نه راسته. Valla ne rastı? Erdoğan tabi yani hesap kimliğine bir satsana yani ama hazır bir şekilde yani az ne lazım eğer kötü mecbur ve mu kes yani bu devlete büyüse az bekim. Şu Bahçeli piştra got mecburi biki. Bahçeli bu gotine per acayip versida Erdoğan. Yani tey vek şerik vek haval vek bra ew dikin. Lê wekî yani weke bavekî ku te jî pirê xwe ra ya jî weke axayekî ku ji gundiyê xwe ra bêje tu mecbûrî vî karî bikî Bahçeli wisa ji ew kir. Yani gotine
يعني قلتني خبر جرى خبر ندا للترمينولوجيا سياسة ده وخبر يعني وك يعني جرى قلت جدي بل جير بسنا تجارة دشي في إيش بكي دنيا خشينا كجرى وسا قلت وك خدية دولة آخر يعني أردوغان شغل بند تشي هاي أردوغان بس بدر كذا بيجي والله من هذا خلاص مقوتو بيجي أنا خلاص ها يعني أم حميد زمان كنت أردوغان جبوك جارك دشي دي سواك سرو كمار بمنه her tiştiydi ki nahad mesela Kurdar da jî di mesela de pêvajoyê da jî Erdogan tey çima wisa zêde xwe ew gunakê ji ber ku hê jî bersiva ku tevgera Kurd ya ji rêber Abdullah Öcalan bêje baş e em carek din ji bo ku Erdogan bimîne em jî erenî lê dinêrin hê bersiva ku sen negirtî ji ber ku bersiva ku sen negirtî نگرتی وساد اوی داید نابره داید خواهد برسی و گوسا بگیره کرد جی نه عجمی سیاست نه خشمی سیاست نه کردی سیاست دزانن اوجی دنهرن yani kahve çibi yani Erdoğan ve Erdoğan yani Erdoğan'da bir alternatifi şey mecbur ninin bir nahadaş Erdoğan'a bejin emet carekten dış yani dış vazifatına yaşıl em karınç tarafına alikar mecbur ninin ha bejin hatta hey vakit hey هن تشتنم بريوي göre böyle çarezler kıldı. Erdoğan nahat stres ediyor. Acaba Reber Abdullah Öcalan eviş boyu Serokkomariye Erdoğan carekdin bimini. Beş ere yanına. Jiber kun ha ev bir yara ku Erdoğan carekdin bive Serokkomari Türkiye de deste Reber Abdullah Öcalan diyor. Deste Kürt'e de jiber ku evi tenake. Dengi yetişti. Yani 7 milyon dengi Kürt'anın. 7 milyon denk yani ne 7 milyon 2 milyon şey. Dengi yapardın ki şu. Evye Erdoğan tam ev naki yani tabi acaba Öcalan'ı beji destek bide min ne demin. Öcalan jî tişkî wiha nabêje ji ber ku hê beryevî tiştî rojevê din henin. Evye hinekî Erdoğan ditirsîne ji ber wê yani tu tiştek tune bi kes jî re negote bî serokê me re me derket xwe niyeta min wisa tune yani dixwaze vê mesela bere nîqaşkirin mesela Bahçeli derket gote bimîne dixwaze ku Aliyê Kurd jî bêje em jî erenî dibînin ya jî neynî dibînin Aliyê Kurd tiştekî negot evye bêtir Erdoğan dixîne ve stres. يعني وقت تسلكي وخاصة بك Evet. Bersiva Rejic Kurdan negir. ما كرد يعني كرد علي كرد تاني بريز أوجران داخله ودرباري وان تشتي ديروكي وجار نوساز بريز أوجران ريقوت ناخو بيجي يعني كيت كار بيجي مي دنگي خو بدن أردوغان دنگي خو أردوغان سروكي بي يستقري Biraz jalan dikare bir şey verici partiya xura heyeta xura dikare bir şey veri le vakta winine yani he vakt jwi yani ev na amnad ve xura yani he beriyevi tişten dinne lazım var vakt kinge vakt مرود kare sare bazariye gibi. هو أنا متقول لك برسيم هنا يعني هبديتنك بيسو حفتين ما هيجي باخشالير هي Evet. او جوري يعني قلت شوبيني وي تشبيجن وي تشباخبن Na heyeta deme hani partiya ra hevditin pekani u biz hafte mehe bahçeli ra ve hevditin pek binin ve hevditin da ihtimala ki ev komisyona ku hiç baskır ev ra haftin pevajot ça halide ça astede ev ra haftin u heyet jber ku tey çubu imraliye l'imraliye Reber Abdullah Öcalan'a ça ahvin Reber Abdullah Öcalan mesajı vi mesajı ki Kürt da raya geçti le mesajı vi partiya ra hej bahçeli ra hej Erdoğan ra احمد داوطلو راهي مديه راهي باش كسايت راهي هي دقري وفاناج مرة دبيجي باور بس حفتي ما هذا ابي بياما ريبر عبد الله جلان بدافكي جي باشلي را ورا راغاندن وبرسبا باشلي جرا ورا شاندن ومسألة كوميسيون ورا حفتن مسألة قرتي نقاش اف بريرا اف قانونك في حفتي ورا مجلس فانتشتا ورا حفتن و جرينج هفتنا جرينج يعني ام جوبريز اوجران كاربج امراليه دركبه يعني او تشاوي بحث دهات كرن اولي نه اره او مجاجي دروجه بدل بريز عبد الله جلان دفزني خوي داوود قوت مثلا نه ازم يعني من نخن نافندا مسألة يعني تي دم بارتي وعلي كردا قوتن حتى نقدر نكبه ريبر عبد الله جلان دفج بو اوامن يعني جبوك اس كاري بكم شرط ومرج جرينجن از باور شرط ومرج ايميل علي دهن قهرتن هاتمن شكرن و الويدرينها سكرتاريا يكتشي بوي بالقلب دخابة الخبطيخ وبردوام دكم ليه دبجة من ناخد نافندا مثلا يعني
Ya mühime ve mesela mezin em dixwazin tiştekî daha mezintir çareser bikin. Tenê wisa evê rewşa çi bi çi nebe ez nemîhimim ji wî yani pêşniyara ew e ku zêde ew mesela lê kevê roje ve lê pêvajoya siyasî dest pê were kirin yani pêvajoya meclisê û êdî siyasetê were dest pê kirin neçare rêber Abdullah Öcalan rewşa wî were guherdin û li îmraliyê weke girtiyekî malê yani Türkiye ew ke gusahiye yani الويدر المالكي ده به يعني بكار في هر كاريخ بكي هر كسر عزيزتن بكي سياسة خو بكي ليش مو أول كاريش الإمرالية به Yani يعني büro habe, sekreter habe, karı أنا peyvandiya be. يعني سكرتير يعني هاد شيء بيش خو الويدر شرط مرجنك أو شيء بي نها أسبوعهم خبطة خو بأكيد بكيرة بردوام يعني لا أنا دبن فانا ورن قانوني كرن Eret kanun ya derbasın. Yani şu kota يعني diyar. نه herkes zannı mesela sekreter ya ki biraz Abdullah Öcalan hatiye çekirin leviye gerek var kanuni kirin. Çünkü ne haber ya da men medyaya Türkçe temaşa dikir ev dibijin yani ne ko yani derek adama bistiyor yani çapamaniye Türkçe te gotun. هلوستين بارتيين دين وكسين ايه يعني ايه اخويا ايه بري بوستين ما زنقر تبون عبد الله اقول احمد داوود اوغلو علي بابا جان اب كسين يعني ايه بري جبو دولتي كار كرنا هلوستي وان شي درباري في Mesela erenine gişti ereninin yani ekod tabaskir ji yani kesin ji ereninin legale kes Türkiye dınava fıkara guhadan yani dibijin yani hep bir başım serkebe ihtimal Erdoğan carak dimbe ser komal AKP yani dim bimine aliye ki dibijin perskrek lazım vera çara serkirin le Erdoğan ji her başa yani tam sere o zalan nine evi çavaşebe jberu yine ki ev yani fıkare wana yani ne kadar beşe hem dişin ji نکار بیشه ولی پا باشه جی یعنی جبر که مثلا اینجا دفرتا ریبر عبدالله جلال دبی هر هیئت آخرت دبی هر کسی رفته که مثلا هدیتن ورجی هیئت شو و عمد داوود اول رجع رفته عبدالله گل رجع رفته کردن هر کسی رفته کن ریبر عبدالله جلال دبی بر هر کسی نهضته yani بر کسی در وانه بی اینجا علیه اردوغان herkes ne yapmaz herkes isteyen. Ve em ve ne bakda çareser bikin yani di siyasete judanın ev şey ev yani wanda tırsine yani de beji tamam başa perskreka Kürt böyle çareser kirin demokrasi çebe mesela şer bıkkade PKK silah adını vanat işte başın lek Erdoğan ciddi savı sarıkuman emet çabukun yani ha derdeki vani bu sahi ya rastlıca ev şey bu van hinki zahmeti yani zahmet hem Aliye ki dixwazin çareseri hem Aliye ki naxwazin Erdoğan çarekirin bini ama pirsgirêka şey pirsgirêka wan nikare xurrexistin bikin ki li hemberî Erdoğan bibin alternatîvek yani mayîne Erdoğan û çûyîne Erdoğan gel karar dide bence ben. Wî jî tişkî bikin bavê min yani xurrexistin bikin tişkî bikin nikare wî jî bikin tenê li bendê ki dibêjin işte hinek jî dibêne wê Kurd dîsa dengê xwedin Erdoğan Kurda heta naş ticaret ekin nede Erdoğan yani van hilbijartinê dawî de ها هو ما يعني قال لك برستين براسيس برسا نابينم يعني فيسبوك زندية اللي أزنابينم برسا الجمتن المخابن أبالك كيما كاريبيا بشدار بيا برسي كسيغو ما تشوبين بقو طانا باش بو از هيك برسا نا أقهدار برا اللي بولينام قبول بكن تاني زوالي أمد بين براستي أبال أمد يعني جهبي هالوساوي تشي حالها يعني خشبود أصلا داري أمد ديك CHP CHP jî wisa difikire yani nel dije lazim e di nav da bêjî û CHP jî yani dibêje em jî dixwazin çareserî çêbe em jî dixwazin şer were rawestandin xwîn nerijê lê dibek ev fenekî bê lêstokekî AKP bêj bo carek dil ser desthilatariyê bê ew tiştê wan hinin lê CHP mirov nikare bêje niha li dije lê wisa تشتاق CHP bir kez ya da tır yok takibine kadar. Alam şey CHP radı bir emşit bejin. Em dedi tamam tişte bunu bir rastı. Belki Erdoğan yani ne belki şu sayı. Duhazık caraydı bir vesaire kuman. Duhazık partiye bir hatta eser teslatariye bir. Leon şey tişkip kan şey proje ki çekin. Bu proje AKP'nin naş bin proje ki çekin. Hun çıdı faz. بله Rapora çekin tişte ki çekin. Edvi bari da bir şey ki eyvanın zayıfi eyvanın. Le polisiye yani nel dejin
لسياستك وسا أكتيف شمرون كاري بيجي حتى نها مشاهدنا أفيا ويدا بلي بي يعني دمك أو كوميسيون أجل مجلس تشبه وفي هفته وكما يجا قلت قانونك باكيتك تشي مجلسه دور داوي كي ميلا جهة بيجي أشكال به وخويا ببك ها چرا ده في بروجي قبول دكن في بروسسي بله وچاوا يعني بدن بسين وي هلوستوان شبه راسته يعني ما في كردا وناسناما كردا و بواجهي بگشتي چاوا دبين چاوا دل الخير يعني هلوستوان جودا جيا كبي وما بي بيشي بي يعني بيشكتي تر يانجي نا هلوستك باشكتي برجو جهتين جاران يعني تم در دورين وان بحثا عسكري تركي زلمه يعني شرد جيانا خوش دستانه بحثا وان ذكر ويعني اوالي دا بيش بوغو هناكي جرانيكي چي بك يعني أوجي جهة بيجي وسا چند دن كان نبون دجي اللي ريف بريوان يعني شخو تشتاق وزا هيك ريبر عبد الله جلان قاضي وسا مازن عبيد يعني ما في تكاسي تنا دركبه يعني نقاري بيجي كي عمل تجن مثلا أنا دماغ دبيجن يعني إنسان جوان برسنت وندجي تشنا يعني برا شرط دوام بكي برا خوين ورجي برا جوان ببر برا عسكر ببر برا جريلا ببر وندجي تشنا اف قاوا وان اوكر يعني فانا قالك عاليين فيش هرسري نوازن بلو خكر جبر سدمه جا باش دنفذا حمي بارتي دنيا جي عاليدن او نين يعني نكرم باش نمتلجن ليجبوك بيك وريجي قافين مسويرك جي نابج يعني بياتا هين جواكك سبيل تشي نبي وكارب زغتكي خرط لسر سياستي تشي بك درباري بزغريكا كردا يعني بدنگكي بلد رابين بيجن اي دي اف شر بس اف كشتن بس اشتي تشي بك بله اف مجالك پر گرینگه اول تاریخ اول ترکیه نه یکش که مسیح هری سرکه اوه تناف کرده داشتی يعني انا دم پارتیجی هما خطایید که ما رخنا كربو كابيج تشوت دنگ هات ببرم نا بلي دنگتا هات من قلت رخنا كربو اف هلو بله يعني دم پارتیجی مثلا هم دیتنا که يعني تیج زمانه کی پوزیتیف آشتیانه اجبو چهار سری کارتینه افتش کی باشه لی يعني تفكر كرنا انسياتيفك سيفيل جرينجي يعني مثلا أنا تركيا أم بيجي كي يعني البجنافي بس جريكي وشلو يكسال شرك او دبيجن دي تريليون دولار ام خسرينه او دبي ام محفبونه وام باشكتي ماين يعني الجوري في بعدين يعني قالك أنا مثلا تفقرك مليون مثلا كرد مليون كرد وترك ونظام تشل اسطنبول ورنجم هفدو وبيجن كي أم عشتي دخازن بي على بارتي كي بي على نظام شو تاني أم عشتي دخازن ولازم أف مثلا مجلس ورا شهر ساكن أفيا أبي زختك لسر حكومات بكي لسر دولت بكي لسر بارتي بكي لسر هر كسي بكي إيه يعني تشتاق مثلا دم بكي تشتي وهاي دم دم بارتي بارتي كاربك هذا عمل دم بارتي كاربك يعني او دكاري إيه بكي بحف دكاري مليونات دقا دقري كارب ده نتنه دم بشان بارتي ده رويتشي دم بارتي دكاري بيجي كي بارتي درا بيجي كي يا ورن امجم مبدوب هبرا ميتينج اشتي چيگه يعني بي که رنگیت پارتی گلور هبه ها پارتی که دن کنن دم پارتی کاری بینه بیش ما بانکر ناتن يعني سياسات انكي وايد تاني وسا بارتي راه ما بديتم كروشنبير راه روجنامه فانا راه تشتكي بيجو من بيروزا تشتاك دم بارتي نهات تشتكي اريني وباشا لي دبي اف بيفاجو بفي مالي قال يعني جیواک بخو کلی خودی در نکبه و نبی خودی مسئله ریسکاوی پر زیاده يعني تشتاق از باورم تجي برسي ويعني تقاضي فهمك اما اجي تبلي دم يعني اف تنال تركيا نعم اف ريسكك پر مزن مد نفيسه داجي او نفيسك تبع عسكر ما هو داز بيجي نها والله أمد هن كسين ديجي بيفاجوي قلنا أصلا ما كردا قبول لكن كسين نجات برست جارنا نيوسين دبي يعني بانجا اشتي وجبكا ديمقراطيك يا بريز اوجلان دبيجن يعني نتنيوي كرد باكور كردستاني ببن وآلية دينجي ببن يعني اسطنبول حبت 8 مليون وقارب من بذي شيوي آشيتيانا بسياستك برفرا بسياستك ديمقراط وببن هيزاد يم ويكم جيل تركيا وقت ما ترسيك سر خود بين يعني دبي كردستان باكوش خود دستيوان دي
و آلیه سیاسی ترکیه جی بگرن چال بین. Yani vek Kürt na belki vek etniste ki na ji ber fikru Ramanê Rêber Abdullah Öcalan êdî tenê bira Kurd û havin her tişt bo Kurda ya jî li dijî Kurdan na civaka demokratik. Civaka demokratik çi ye? Yani civaka demokratik da Kürt jî hebin, Türk jî hebin, Müslüman jî hebin, Hristiyan jî hebin, Arap jî hebin, herkes hebe. Alevi jî hebin, Sunni jî hebin, herkes jî hebe. Ti kes nerser ti kesekî be. Herkes vekev be, herkes azad be. Di nava vîya da ji bo Kurda çit keve? Ji bo Kurda azadî dikeve. Ji bo Tirka çi dikeve? Ji bo Tirka jî azadî. Ji bo Eleviya çi? Ji bo herkesî azadî. Yani ez û tu êdin em hemî bi hev re di nav ahengekî de aştî xwedî heman maf bi hev re bijîn û bêguman eviya ne tenê wisa hema mel hevkirina divê qanûnê yani qanûna da di meclîsê de were pejirandin û herkes siyaseta xwe rêxistinbûna xwe li ser fikr û ramanên cuda bide meşandin lê bê şer bê pevçûn bê nizamçı. Eviye wisa ye inca yani projeyekî wisa ye eger pêşî vê projê werî vekirin eviye ez bawerim ku yani bigîje gelê Türk xwe jî ew ê li vê projê Xwedê derkevin û ev proje li Tirkiye dikare bibe desthilatdar ev nayê mane ku Kurd ê bibin desthilatdarê Tirkiye ev divê bi mane ku fikr û ramanek siyaseteke ku Kurd jê re pêşengî dikin Kurd aktorê sereke ê navê ne li Tirkiye bibe desthilatdar eviye gelek kesan ditirsînê gelek kes diş Kurd اكيد ترسن هوال عمد يعني faşist بيت. yani hêzin faşîst ên diş berê Kurda ditirsînin evana dijmin bipirsî ji aliyekî ve jî rastiya meselê fehm kirine yani dizane ku ew mesele biçe ji ber vê pir xeterin û pir niha êrîşkarin dizanin ku li Tirkiye rêl vê fikr û raman û projeya Rêber Abdullah Öcalan werê vekirin nava çend sala de ev proje li Tirkiye desthilatdar e ha nebe desthilatdar jî bêyî wî kes nikare bê desthilatdar şu niha jî wisa ye ya rastî niha jî wisa ye lê ku şer were segrandin nizam atmosfera siyasî û psikolojîkên kî guncav çêbe rewşa wê pir cuda bibe û Rêber Abdullah Öcalan ji xwe dixwaze vîya bike ji ber vê sedemê dibêje ku hêza Dem Partî li Tirkiye niha sedî sêzde pazdeh nîne sedî bîstî zêdetir nêzîkî sî ye wisa difikire yani بله حوالی ما ای حاضر نها مر زومه ده کارب پرسه که بک یانجی پرسه کسین گو جبو حوالی آمد پرسیاری کرنه ده مال پرامه یا سر فیسبوک ده دیار بکن باش ده نظام حوال کی حاضر هبه باشه حوال عادل و بدیرو که گت حاضر به تکاره هم پرسه خوب که هم جی پرسه کسین گو متشوپین جوالی آمد بکه از بخوای وقت مقول يعني از برسا مخابن از نابينه ji xwe pêncî deqîme çê bi heval والله والله عمد دستي مشتا نابي براستي قال لك شيروفين خوش و بصدان نظام بلكي بحزاره جينا ما تشوفيني برقو قال لك برسنا واني مد نفسي اللي درد كفن ودشن از ناقين مي بخوين براستي بربي كم دخوازنها قداماتها مقارنها بدنا ديجي تشي بكن يعني انا دمي بيش مدى هفدیتن هنه کمیسیون جیوه آوا ببه تا بحثا گرتیان جی کر بحثا دوزا کوبانه جی کر روشا بریز او جلانش خود سکرتریات هیئت گود يعني الجوري تا وي ابي واجو يعني تشد مهادي خلص ببي بانجام ببي تشكي خويا ورا ديتن و حيانها تفقرا ازاديه يعني بيجن قنديل يعني سرکاتیا تفگری چاوا شوپینو چاوا لینیر. yani Kandil ji ber ku tey kongre çêbû piştî kongre wisa daxuyanîn berfireh û ew nehatin dayîn yani li bendêne ku ka ew ê bi divan hevdîtina de çi ji ber ku êdî pêvajo bi înisiyatîfa Rêber Abdullah Öcalan tê meşandin yani mixatab yani esas naverok li îmiraliyetê nîqaş kirin ji ber vê sedemê Kandil PKK niha tiştek pêwîst bû kirin gavê ku were avêtin û li bendêne pişt perdê de bêguman trafîkek heyî mesaj wan re diçin tên ev çi ye nizanim îhtimaleke hebe jî yani lê niha esas mijer li îmiraliyetê nîqaş kirin yani rojev
û werxuya ye ku eğer ev gavên tê payîn werin avêtin rojê pêş de provasyonek çê nebe û rewşek neyînî çê nebe yani wek Türk dibêjin wisa mehek dimana lê nava vê salê de gavên berbiçav ew ê çêbin. Lê bi giştî ev pêvajo eger ku tam tê xwastin û meselê şer û çekdanîn û Sûriye û nizam çû û falan bivan yani ev werxuya ye ku salek di sala pêvajoyê berdewam bike eger ku wek tê xwastin bimeşe. Lê dawiya dawî bimeşe jî nemeşe jî berê jî eger were bîrete di bernameyê divan bername de dîsa me nîqaş kiribû bimeşe jî nemeşe jî li pêşiya Kurda pêvajoyek demek nû heye. Kurd eger vê pêvajoyê ser bixin jî ew ê êdî tekoşînek nû rêw û rêbazên nû di meriyetê de bin siyasî û civakî li kes ku xwe nexapîne ku mesela em bêjin ki li Sûriye mîsal Kurd xwe bê parastin bêhêlin nizam bê rexistin bêhêlin tişkî wisa tune ne di rojava Kurda da jî ne jî Tirkiye Türk xwe jî dizanin ku tişkî wisa nemimkin e. Her wiha dîsa yani ku pêvajo nemeşe bixitime jî û dewlet şer jî li ser Kurda ferz bike meselê şer jî ew êdî wek berê ne yani بله her tişte wê cuda bê her tişte were guhertin êdî eviya hinekî jî girêdayî wexta hevaltarik û lazim e ku ji aliyê ruhî û psîkolojîk û fikrî ve mirov ji her tiştî re amade be û ya herî muhîm jî ew e ku rexistinbûyîn were parastin yani Kurd rexistin bin xwedî siyaset bin xwedî dîplomasî bin xwedî aqil bin باخذن يعني مثلا في تشتوك أمانة تكنش رخصتن بين أمتين جم هفتو فكري خو بهرا بارفت كان فكاري خو بهرا بارفت كان رخني خو جاب دورات بيجن برسين كو ام بيجن برسيبوان هي نهات نزال كرن سريت سكرن هي هند برسين كو برسيبوان تننن سروان داخل يعني هر برس مجبور معنا نكرن يعني هر برسي بيجن ولا برسيبوي هند برسنن برسيبوان بشرا درتين ليه تشتاق عمارة زانن ورا يعني أرني بيج نيني بيجيت بيش يمد دمك نو هي وهم هي بدارن كو أف دمج بو ما بو جالي كرد و جالين كم حفرة اللي تجين تشل باكور تشل روجافا يعني دمك عشتي وآرامية يو كدن يعني جالي كرد جالك إيش كشاندن يعني أنا مثلا تهيجا بعسكر دنافا تركادان قلجن نافا كردا دا جيني كان مثلا داخل أنا مجد شو بين يعني هر تم شر yani zarokê Kurdan jî tên kuştin her roj. Bêguman Kurd ew qas bedel dan hebûna xwe ispat kirin ev yê tiştekî pir pîroz e a binir di te şerê çil pêncî salî de Kurdan nêzîkî çil hezar şehîd dan çi gerîla çi sivîl çil pêncî hezar şehîd dan a binir Gazê nava di sala da wey ne sal û nîvek di sala da بده هزار انسان تکشته زیاده تر شده او yani çat seri bu. Eğer ki gelek yani rexsin neki o ne Paris'i parastina mezin jî fikru ramanê tê wê demê ew gel rastî her felaketê were gelê Kurd jî divê hemî ihtimal ber çava bigire rexistina xwe biparêze rexistinbûyîn çi ye rexistinbûyîn tenê wisa çekek silahek destê te de heyî ya jî tune nîne rexistinbûyîn gavê rastî ne ilgazê jî çekebûn ne yani çekêwan jî hebûn tiştê wan jî hebûn ya mihîm stratejiyê rast stratejiyê rast bikê wek Santûz û gotiye yani şer pêk û şer pêk werî dikarê were qazanjkirin ez bawerim ku tişta ku Rêber Ebdullah Öcalan jî daha dixwaze bike ew e Kurda bêyî ku şerek mezintir bi qewmê bi Kurda bide qazanjkirin ji bo wî jî dibe herkes her Kurdek em hemî bijara bibin alîkar destek bibin perçeyekî wî tiştê tenê em bêjin ki çima şer tê sekirin çima melet nayê kuştin zarokê xelkê tên kuştin yani hinê tiştenin divê aliyê însanî de ji mir bifikire yani li Çiyayê Kurdistanê birayê min tune pizmamê min tune zarokê min tune tiştek min tune tenê ez dibêjim bira şer bikin heta da tamam şer kirin ji bo şer kirin û şerê xwe da jî serketin dewleta Tirk nikar van têk bive ew şer dewletê anî ser masê niha dinya alem behsa wan dike niha inca hinkî em ew bikin hinkî em bikin li bajara li mala li kolana li ser Facebookê li ser nizam çi li her derê hinkî jî em bikin yani
تشتا سبازم بشم اف شري آشتية، شري قلمي، شري سياستي، شري وی قوتي. ریبر عبدالله جلال جبوی دبیجه آشتی شر سامتره زورتره. شو نوفي بيفاجوي حمي آشتي وجواكات ديمقراط، يعني آشتي آشتی جوان. به جبو جواكات ديمقراط، جواكات ديمقراط ده تاني يا كردي يا تركي يا تركاي يا عربي يا سوري يا عراقي يا إيراني، يعني تبايا رجعتا نافين أف جواك نبت ديمقراط وناصنامية ناز نكي وإرادية ناز نكي ومافان ناز نكي وختمادن بردوام. بله سدی ست. يعني مخاب انها هبان وقال لك برسنة براسية برسانة نابينم هوا العماد تدشيني براسي از دكارم از دسيخو بدمي وشان بسك انا جي تكنيكي نقل از كيجيرم باور ما گرک پرس برسه باند ادی پشترا که از واسه باور يعني ملتي ما هيك چه تخوازي ببرد تماشاور ما بسرنا. اول احمد ملت خوازي دليوي تيك جيده از باورم تا قوتنا داوي تام تشكر و يعني هات يعني في جبو كد دل بكافي جينا بيجم لأز وك كردكي وك روج دمغانكي لبريا وك كردكي ونجبوي بروباغندا كي جبو تشتكي از وك إنسانكي كرد بر باورم كو اف بيفاجو اويش كردارا نتني الباكور لهر دري دنيا الكردستاني والهر دري دنيا تشتكي جالك مزن بده قصدش كرن اويش بري جالك باشتر بي لتنه شرطی ریک بیه که ام حبونا خو یکیتیا خو رخصتون بینا خو خورد بکن یعنی از ویا جدل جاند بشم نجبوی گوتنه کی یعنی يعني بيفاجوي بدلي همه کردابون هزین سیاسی باشوری کردستانی پدکی یعنی که هزین دن روج آوا یکیتیا کرداچه بو الباکر هر گودی چه رجا دنگان زیده دبه بلدی زیده و بله بلد هذا دبه هنا تشي هنا اول تاريخ مرو نكاري بيجي يعني تاي وك روج لما غرام كلك تشتاد بيزن كلك آگاهية معلومات تينا جل مروجي هن تشتي هنا وقتاوين إنه ووظيفة ماجين إنه كان بيجن وأم حميش دزانك كنت السياسة ده هرتم يعني هرتش ناي قوتن نه گوتن ملت ما جين كيف صبر به يعني بلكي انت تشتغل ما يقدم ورا قلت بلكي حتى يقدم ورا قلت بلكي دم يدن ورا قلت لي يعني آه يعني جدول جان وكل هجا موجود از حازم که بيجم که راستيج اف بيواجوش بو كردا فرصة كديروكية وكرد في بيواجو دا سركفتي درباز. قال لك سباس هوا الامد خو امي دمي بيج دي قدامات هبه امي فبر النقاش بكن كابي بيواجو جهان دي كيجا رادي حوالي ما روجنوان امد دجلا قال لك سباس بود حاضر به قال لك سباس سلاف ورشته وحميتها ما شاء الله. قال لك سباس بلي تماشوان هجا ام جهشتن داوية برنامج قصورام ننيرن قوم برسي ونخوان جبرقو الجمع نخويا يبراستي استني دريا زوميد درباس دبم فيسبوك تنه الجمع جارك دبخي وسلامت هقاوالي امد حاضر بأمي برسي وبخوين اللي زيبيتكم روشنها باشتر وقال لك بيش بچونجي بي كاتبن برنامج وقنا بروكي بزماني عربي وكردي ببه راپور و مالپرا کردی مالپرا ناوندا کردی علی کلیان بیت بلاو کرن که لکسپاس دماغش برچاو.